Meduva chamo. When you betty ama say Otumfuo say ena wie se muhu ya wahase ya eye Bulgarian ambassador to Abuja yedena ahwe Ghana hase ohwe kuro mako enwotwe eso ewo abibire mu ha nyina na Abuja no te merebi meko Abuja se mekodi enkomo bi ana mekohia no oti se mifiri eya asantema mu ha ana okachire me se wate ohinkese ebidi ewo Ghana man mu ha ya opesenka ohuno na one no di nkomo no hwe kwan befa so a eye Bulgaria ene Ghana nsa wo so no ebekoso kasa ne nyam mususo so hwe Africa ha nyina so West Africa and East Africa ewie mu hye bi ani ho a efiri eye abibimam ho a ekọ eye okuropon so of Yamut Street na nanu ya na yebebie eye Kumasi na Ajima Prempeh the first international airport enti me yese kwan bia so no yede ne beba na wo ba bechia ohene na wati ne din dadaada won so wo ya wanwade wa bibimam ha no wa ba bepe no na wachia no ye ban so eye ya ne ye coordinating director wo Asokore Mampo NADMO regional coordinator akan ho ana eye RCC mpanyufo no bi so akan ho eye ambassador so ye friend Yanko ono so hwe abibimam mu ha ekura ahodo enwotwe so oba no ode eye shinab pentu mako ezia eye whiskey so enaka ana black label ode eye mira ebuamade na ahema so buamade na nanom achiame so ebuamade ehinkwa ebuamade ana krachefo so ebuamade so ode kan ho se ode ba na ode aba besum yewura na wape yewura na wachia no ohinkese ya wati ne din ewa Africa ni wiase afa na nyina na yeba ya mane no yeba abedi ade. Your Royal Majesty, all the dignitaries, I didn't understand what Mr. Kennedy said, but I subscribe to it in 100%, and just to congratulate you on your anniversary on the Golden Stool and also on the amazing work you are doing. I've been here already one day and I've heard a lot about all your initiatives, and I hope that we will be able to cooperate bilaterally so that these initiatives can be enhanced with the support of my country. Thank you very much. Mira misubu so the na Kennedy can come was no so adarma na Bulgaria ambassador wo Abuja Nigeria mem abibim ha nkram nwotwe ene oda no ohweso na Kennedy so kodi djuma bi o Nigeria no kosia no nkomodiem na ye kan se wate udin wate nka so hinkesi bi wo bibim ha minyane hu no achia na ebe mede na ye hunu kwan ebe fa so ama asantemaya na Ghana mine Bulgaria nsunkutahudie akoso adarma wose enche bia no adarma wa wokan bi ekobi Kumasi airport yi international airport yi wose Bulgaria omuni babia atoyemu ha airplane free ediko omukrom ho ogidi se onya kwanye eba benusia namso edinkutahudie beba ama etimi abase se bia airport na ebe ye adwuma free ha edi akomukrom ho adama ede mano kakra wo kan se twa ya Kennedy onana kan nyina wonte ase nenso ota na chi ogitum de wo kan bia opene so na ya wo kan se onim se nhemudi enamso bema enipa apiem abeto Bulgaria ni sebe asanteman entem NBGP se obehu no atonka na wo ho a odowase so anya kwanya so de abehu obaya okura ne nsembro ninsa pantusia whisky Hennessy wadaroma obo amade na asante mabo amade wachame bo amade wohinkwa bo amade eno akrache fo nso ebo amade adama na Kennedy kankam oni Bulgaria ambassador ba ya de mo se nebru Otumfuo de mase papa Nananom moni empre Bulgaria ambassador ye empre noe Emperor Ambassador, yeah.